Hajde zajedno da malo razgovaramo o životu. Danas želim da podijelim nešto što je duboko promijenilo moj pogled na svijet. Ima mnogo godina naišla sam na jedan citat od Meše Selimovića koji mi je ostao urezan u sjećanju. Taj citat mi svakodnevno služi kao podsjetnik na to koliko je važno aktivno pristupiti životu, a ne čekati da se stvari dese same od sebe. Njega sam vam ostavila na kraju ovoga videa, a piše: ništa ne treba čekati, svemu treba ići u susret. Shvatila sam da ni život ne čeka na nas, da nam smrt ide u susret. Zbog toga je važno živjeti punim plućima svaki dan. Pa hajde da malo promijenimo svakodnevnicu. Puhnite u maslačak, igrajte se voli me, ne voli me, lezite na livadu i pomirišite ružu, zagrlite život onakav kakav jeste. Svaki trenutak je dragocjen. Ćao!